umkhonzi wosuku olukhulu lwesabatha Ivangeli uMateyu 6:5 lapho ukhuleka ungabe njengabazenziswa bethanda ukukhuleka beme endlini zokusonta nasekuhlaleni kwezindlela bababona ngabantu qinisile ngithi kini banomvuzo wabo amen. Wena lapho ukhuleka endlini yakho vala umnyango wakho ukhuleke kuyihlo sokusithekeni kodwa uyihlo bonayo kusithekeni awuveze obala khulekeni kwene ngakhulumisa njalo besizwe bathi babona kuziwa khuluma kwabo kuningi mani ngabalengisa ihloni yakwazi nikudingayo ingabaceli kuyena amen. Sithole umvangeli Luka 11 wathi khona kwakhe endaweni ethile seqedile omunye fundi bakhe wathi kuyenkosi ifundisa ukukhuleka njengoJohane wabafundisa abafundi bakhe wathi uncane ukhuleka nje baba wethu usezulwini hlonishwe igama lakho ubuso wakho mawuze intando yakho mayizwe emhlabeni nje benamhla isithelela amacala ethu njengoba sithethele bana amacala kithi asisilinge kodwa ukuba umbuso amandla nekhosi makuso naphakade amen. Sithole Ivangeli uMateyu 22:3 omunye wakubummeli wambuza emlinga wathi kuye mfundisi muphi umyalo omkhulu emthethweni na? Jesu wathi kuye uthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yonke yakho nangomphefumulo wonke wakho nangokuqonda konke kwakho. Lo myalo oqala nomkhulu lwesibili uyafana nawukuthi uthanda wakhelene naye njengalokhu uzithanda wena. Kule myalo emibili ubambelele nemithetho wonke wabaprofeti amen. Siyakhuleka ke Baba wanamandla Nkosi engcwele hlalweni sakho subukhosi nanti usuku lwakho oluyingcwele lesabatha Nkosi yami Baba sesikuthene izwi lakho Baba wathi kuyosetshenziswa insuku ezisithupha kepha ngalolu suku lumkhosi oyingcwele wakho Baba Nkosi yami sihlanze sithethelele izono zama-37 wena Baba umi uvula inhliziyo zabakhulu nabancane Nkosi yami Jesu Kristu sizwa amazwi ophilo ngunaphakade mase sibuthene endaweni yakho yokukhuleka neyokukhonza Jesu Kristu uNkulunkulu kamqalisi wena wathuma Baba umqalisi ngomoya engcwele ovela ezulwini ukubaqoqa isizwe esimnyama ngoba khona isipho esisayo sikamoya engcwele. uNkulunkulu noJesu ezulwini memesa wena Nkosi yami ezulwini lakho Nkosi yizwa izwi lethu emhlabeni ngalolu suku olukhulu oluyingcwele. Jehova wamabandla Nkosi yami Jehova nomusa esizweni sonke Nkosi yami akekho onjengawe Nkosi yami Baba size phambi kobuso bakho uNkulunkulu uvula ingilosi yomusa Baba nje usho weculo uvula ingubo yamaphiko size kuwe Nkosi yami kuzodumisa igama lakho Nkosi singana kudumisa ngenyama wena wathi abadumisa abaqinisekileyo bayokudumisa ngomoya ngoba wena umoya nengilosi zakho zumoya izulu lonke Nkosi yami lumoya wasiseke enyameni sesikumoya ngenxa yokuba wafika embozama Nkosi yami ngalowo waqalisa ngayo umqalisi nencebo yakhe uNkulunkulu kuze kube namhlanje Nkosi yami Baba uNkulunkulu singeke Baba uNkulunkulu
uNkulunkulu sizenzele kwethu konke esikwenzayo kwavela kuwe umqalisi nangencebo yakhe Nkosi yami Baba hlala kithi ngosondela kithi noRivail isondele kithi ngilosi yasezulwini umusa wakho Nkosi yami nakalokho uNkulunkulu sisaliswa iswi lalo waqalisa ngaye Nkosi yami nencebo yakhe uNkulunkulu Baba uphilayo Nkosi yami hlanganyela nathi Baba uvule inhliziyo zethu gama lenkosi uJesu umsindisi umahlule mawuzona phakathi amen. Baba wethu sihlonishwe igama lakho umbuso wakho thana mhlabeni sithelela njengosibani sungasa kodwa ukuba umbuso namandla sibuzo sesibuthene ngalolu suku oluyingcwele lukaJehova uNkulunkulu sibingelele ngencwadi Luka 24:6 abafundi benkosi evala iminyango namawindi inkosi umoya abonakala phakathi kwabo yasho uthula bingelela ingilosi enkulu abagcotshweyo amalunga ikhonzikazi abafundikazi ibandla umhlaba wonke abakhulu nabancane ukuthula mobekunina ngegama lenkosi amen. Pawula umpostoli umehlukaniselwe evangeli uPetro ukusoka kusho ngathi sizikhonzi zikaKristu nababonisi bemfihlakalo umbonisi ubhekiwe bafumaniseke ngokholekileyo phambi kwabantu aze ukholeka naphambi kaJehova ngosuku lokugcina leyo ndawo uthi ukholeka phambi kwaJehova ngikholekile ukucela ke ngezikhathi zonke ukuma njalo na uhlala kuyena uKristu umsindisi ukugcina lo myalo nomthetho wakhe ukuba kuze kufike lo suku lokukhululwa njengokusho kanjalo kugcotshweyo uma ebhabhadisa incwadi kaPawulo umpostoli kanjalo ukuba singawudabisa umoya kaNkulunkulu ukuze kufike usuku lokukhulula abathandwa benkosi haleluya. Sikule ndawo yosuku olukhulu lwesabatha umkhosi omkhulu oyingcwele kaJehova uNkulunkulu wasenzela into enkulu kuba kwehle umoya embozama phezu kwensizwa yakwaNzuza umqalisi uPawulos ukuba amthume ukuba aqoqe isizwe esimnyama ngoba khona isipho esizayo esiwumoya engcwele njengalokhu konke sikwenzayo akuhlanganiswanga umuntu kepha kwavela ezulwini naye watshelwa utshelwa ingilosi kaNkulunkulu umyalo nomthetho wonke nemfundiso yonke esinayo elotshiweyo phansi bantu bakaNkulunkulu kuba namhlanje yisabatha elabangcwele ukuthula mobe kunina haleluya. Funda lapho Exodus 26 Siyafunda incwadi Exodus 20 kwelokuqala 6 Ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo ngakho incwadi Exodus Mose ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo yebo abagcina imiyalo yami abagcinayo kanti ukukhonza uJehova ukugcina umyalo Jobe shethi abagcinayo umyalo wakhe umyalo ke ukaJehova uthathe kubani
siwuthatha njengoba nabo aba-Israyeli uNkulunkulu wayikhuluma kuMoses uMoses atshele abantu amazwi kaNkulunkulu ingakho ethi bonke labo abagcinayo umthetho kaNkulunkulu bona abayokwenzela umusa abayinkulungwane bona abathanda uJehova ngoba begcina umyalo nomthetho kaNkulunkulu. Haleluya. Yeah. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova. Hayi kuthiwa singaliphathi ngeze igama likaNkulunkulu. Yebo. uNkulunkulu wakho. Yebo. Ukuba uJehova uyombekela icala ophatha igama lakhe ngeze. Ma kanjalo sengiphatha igama likaJehova ngeze ngoba sengitsheliwe umyalo nomthetho ukuthi kuhanjwa kanjani lugcinwa kanjani usuku lwesabatha uma ngingasahambanga ngalowo myalo nangalowo mthetho kaNkulunkulu sengiliphathe ngeze igama likaJehova uNkulunkulu ngoba sengizwile ngomuntu omiswe uJehova. Haleluya. Yebo. Khumbula usuku lwesabatha ulugcine lube yingcwele. Uthi ke khumbula usuku lwesabatha ulwenze lube uyingcwele. Bayalwa ngakho aba-Israyeli beyalwa uMoses uJehova ubona waqalisa ngabo ukukholwa ethumela kanjalo uMoses ethi nina Israyeli isizwe sami engisikhethileyo nengisithandileyo waqalisa ngabo wabanika umyalo womthetho ukuba bagcine usuku lwesabatha ethi ngakho uthi khumbulani usuku lwesabatha nulwenze lube uyingcwele. Ngakho ke sikuthene sisenkonzweni bantu baNkulunkulu sisenkonzweni impela ma uhlezi lalela kungathi mawungena ucingo uphuma uthi uyophendula ucingo. Sisenkonzweni usuku olukhulu lwesabatha umkhosi wonke umuntu uhlezi ulalele awukwazi ukuthi ungathi ulalele inkonzo ubuye wenze ezinye izinto ubhekisa uNkulunkulu ngoba ukhonza uJehova uNkulunkulu mkhulu ezulwini. Haleluya. Yebo. Wosebenza izinsuku ezisithupha. Sebenza insuku ezisithupha wabanika lo myalo ukuthi abezwe bonke abantu ukuthi kusetshenzwa insuku ezisithupha. Yebo. Uwenze wonke umsebenzi wakho. Wonke lo msebenzi wami ngalezi insuku ezisithupha. Yebo. Yepha usuku lwesikhombisa luyisabatha kaJehova uNkulunkulu wakho. Kodwa namhlanje abathi abantu umgqibelo usuku lwesikhombisa namhlanje kusasa olokuqala lwesonto siyaqala siyabala uSunday usuku lokuqala lwesonto uMonday lungusuku lwesibili uTuesday lungusuku lwesithathu Wednesday lungolwesine uThursday uzokuthiwa ulwesithupha bantu ngoba kanjalo usuku lwesihlanu labangcwele kanjalo uThursday bantu baNkulunkulu kuthiwa ulwesihlanu labangcwele kanjalo uFriday lungusuku lwesithupha kanjalo uSaturday usuku lwesikhombisa ilona akhuluma ngalo oluqala akulona olukaJehova uNkulunkulu olwesikhombisa oluyisabatha namhlanje olukaJehova uNkulunkulu kwaba yilabo kanjalo amadoda 25 aphenduka aflathela imhlane yawo aflathela ithempeli bantu baNkulunkulu abheka ilanga ngoba sebehlubukile kuJehova uNkulunkulu bafaka izinto ezinengekayo bashunqisa okungafanele
kanjalo basebona bebheka ilanga uSunday bantu bakaNkulunkulu. Haleluya. Namhlanje olwakhe uKristu uJehova uNkulunkulu ophumula ngalo njengoba nabo amakhosikazi kaMateyu bebeka iliba likaJesu abange Mesaya. Bantu bakaNkulunkulu baphumula njengomthetho ngoba isabatha laselisondele. Kanjalo ngolwesithupha kwabonakala ukuthi abasanawuya lapha ngoba sebahlonipha usuku lwesabatha njengomthetho. Ngosuku lokuqala lwesonto bavuka bethi bayawugcoba uJesu ngamafutha njengoba uJoseph esicebisa saseArimathea okuyena owaya wamethula lapha kanjalo eselengile kanjalo nje usuku lwesithupha lenga lapha. Bantu bakaNkulunkulu esiphambanweni njengoba lisho njalo icuthi wafa Jesu ngenxa yesono sethu. Haleluya. Uyena owayinikelayo ukuba anikele bantu bakaNkulunkulu ngendlu yakhe abeyiqophetsheni njengoba babeqopha kanjalo abayisrayeli bezenzela isidlu lapho bezolala khona uma sekuhlona inyama nomphefumulo. Bantu bakaNkulunkulu wasilonda lesi sidumbu sikaJesu. Wabonakala ukuthi umama ufuneka bayogcoba ngamakha ababange Mesaya lapho. Bantu bakaNkulunkulu kwathi ukuba kanjalo bavuke ngosuku lokuqala lwesonto bembheka uKristu kwabaleleyo bafika engilosini ihlezi phezu kwethu. Nifuna bani uJesu Kristu? Bathi uthi ingilosi nifunelani? Kanjalo uphilayo kwabafileyo amkho uvukile lapha besihamba bemangela ukuthi ubani uzobaginqela. Kanjalo itshe uvuke ngolokuqala kanjalo isonto kwathi ngoba bamhloniphe uKristu bahloniphe lolu suku lwesabatha. Wonke umuntu uhlezi uphumule bantu bakaNkulunkulu njengomthetho ngoba ngikhumbula usuku oluyingcwele lukaJehova uNkulunkulu. Haleluya. Akulona lo muntu laqa nje uJehova ukuba isabatha alukho lunye olulandela lolo lokuqala nje lokuqala lwesonto. Bantu bakaNkulunkulu lwaba lunye waqamba wathi isabatha njengoba namhlanje yisabatha Nkosi. Akekho umnikazi walo ngaphandle kukaNkulunkulu. Kuthiwa uyena Jehova umnikazi wesabatha. Bantu bakaNkulunkulu ngakho sihloniphile sigcina usuku lwesabatha sikhonza uNkulunkulu ngalolu suku. Haleluya. Yeah. Ungasebenzi umsebenzi ngalo. Awusetshenzwa umsebenzi ngalo ngalolu suku. Wonke umuntu uphumule. Khona abacindezelwe ababusi bantu bakaNkulunkulu ukuba basebenze namhlanje. Kodwa kanjalo empeleni olukaJehova uNkulunkulu. Yebo mfundi. Wena nendodana yakho. Yimi mnikazi womuzi nawe mnikazi womuzi. Nendodana yakho. Yebo. Nendodakazi yakho. Nendodakazi yakho. Yebo. Nesisebenzi sakho sesilisa. Isisebenzi osizayo owesilisa. Nesesifazane. Lo wesifazane osizayo ekhaya. Yebo. Nezinkabi zakho. Neinkabi zami namhlanje zihlezi kubalwa umnikazi abanikazi bomuzi. Kubalwa amadodana namadodakazi ukuthi namhlanje akayindawo ahlonipha usuku lwesabatha. Wonke umuntu uvuke kahle wayilungisa wathela amanzi emzimbeni wagqoka kahle faka isudi lakho elihle nothayi wakho kanjalo wahlala wahlonipha ngoba usuku lukaJehova. Indlu yami nendlu yakho ihlobile idlalwe indwangu emhlophe nembali.
bantu baNkulunkulu ngoba usuku lwakhe uJehova uNkulunkulu. Haleluya. Awusebenzi umuntu, awushiyo uthiwa ngoba singayi endlini kaNkulunkulu siyokhonza bese ungaligcini usuku lukaJehova uNkulunkulu. Lo wonke umuntu uhleze ekhaya uvuke kahle wayilungisa umuntu kaNkulunkulu waba muhle. Kanjalo ayuthi loze lishone ilanga kanjalo ungalungile wena ulokhu uyilonto yasebusuku kunjalo bantu bakaNkulunkulu. Oluka Jehova lolu suku oluka uNkulunkulu akho umuntu uvumela ukusebenza ayine namhlanje athi ulungisa ingadi yakhe kanjalo ucenta igceke akunjalo. Sonke sihloniphile njengomyalo njengomthetho kaJehova uNkulunkulu owehlisa umyalo nomthetho ngomqalisi nangenceku yakhe. Haleluya. Yebo. Ohambileyo kuwe osemzini wakho. Ohambileyo kuwe osemzini wakho. Yebo. Ngokuba ngezinsuku ezisithupha. Ngokuba ngezinsuku ezisithupha. uJehova wenza izulu. uJehova wenza izulu. Nolwandle. Nomhlaba. Nakho konke kukumhlaba. Waphumula ngosuku lwesikhombisa. Waphumula namhlanje uKristu njengoba inkungu njengoba uJesu izulu kaJehova lahlehlisa amanzi kanjalo qhamuka inkungu sokwamisa umhlaba kwamila kanjalo ijalo noma izihlahla lesi esibonayo uJehova wakwenza wakudala ngezwi lakhe ngoba konke kukuye waze wenza umuntu wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze ukuba lo muntu afuze uJehova ngoba enziwe ngothuli lomhlabathi kanjalo akazanyakaza kwathi umaphelelisi ubamfuze uNkulunkulu ubaphefumula umphefumulo wakhe emakhaleni uze kube umphefumulo ozwayo kuze kube umuntu ozwayo. Bantu baNkulunkulu ingakho umqalisi unenceku yakhe behlukanisa lemzimba ukhona ongokuqala ongokwenyama. Bantu baNkulunkulu wesibili ungokamoya umphefumulo kanjalo kube owesithathu lo uPaul kamoya obhabhadisa lo mzimba wesibili kuze kuthiwa ngiyakholwa njengoba sengibhabhadiswe ngawo umoya ubhabhadisa umoya abantu bakaNkulunkulu kanjalo kuze kuba ngiyehlelwa umoya engcwele kanjalo ovela ezulwini. Lokhu-ke uJesu wenza umsebenzi omkhulu kodwa uNkulunkulu waphumula ngalolu suku. Bani ongaphikisana nenkosi yakhe? Bantu baNkulunkulu aqhubele umsebenzi wakhe athathe igeja kanjalo ayolima. Bantu baNkulunkulu athathe iwashinga ayowasha noma ngiwasha imoti yami noma ngenzani akunjalo. Ngiyahlonipha hloniphe usuku lukaJehova uNkulunkulu. Nomlilo uvaliwe namhlanje njengoba zimbili izindlela khona ekuphileni okunaphakade khona ekusolweni nasekudelweni ongunaphakade. Umprofeti Isaya ukhuluma lokho ukuthi kanjalo namhlanje ivaliwe le ndawo bayophuma bayibhekisise idumbu zabo abonileyo kimi kulo mlilo nempethu yabo kanjalo engafiki namhlanje ngoba akufuneki umsindo. Bantu baNkulunkulu kuvaliwe kanjalo boze babuyele ngokuphela kosuku lwesabatha. Kangakanani mina engiphilayo ngisemhlabeni ngihlonipha usuku lukaJehova uNkulunkulu. Haleluya. Yeah. Ngakho uJehova wabusisa usuku lwesikhombisa. Walibusisa libusisiwe umhlaba lolu suku.
alunjengalolu lwakusasa lokuqala lwesonto no Monday ongusuku lwesibili zize ziyofika uFriday ongolwesithupha kanjalo alifani nalolu suku namhlanje uJehova walubusisa ukuthi konke okwenza kwami ubuhle namhlanje kubusisiwe ngoba ngikudumisa uNkulunkulu kanjalo ngilalela amazwi kaNkulunkulu uJehova ungiphe ukuphila ukuba ngikwazi ukuthi ngigcine usuku lwesabatha ngibe nomholo ovela ezulwini kanjalo ocinezela uJehova angakhuluma into yakhe kodwa amukele kanjalo okhuluma nengilosi kaNkulunkulu njengoba yakhipha uMoses yathi phuma ekuseni kakhulu entabeni yokunika umyalo nomthetho ubuye utshele aba-Israyeli bantu bakaNkulunkulu kunjalo umqalisi nenceku yakhe khuluma noJehova konke abasitshele kona okwasezulwini indlela yokuya ezulwini bekwe kubo kanjalo ukuthi siyohamba kanjani siye embusweni ongapheliyo umbuso ongunaphakade lapho siyothokoza khona kanye naye umqalisi nenceku yakhe nabangcwele bonke sidle ifa sidle ithukuthuku sidle ukubekezela ngokukholwa kubekezela abantu bakaNkulunkulu ukukholwa awukhona ukudla nje ngithi ngizawuvuka ngidle kamnandi ngilale endlini enhle ngihambe ngemoto enhle ilogcina lo myalo nalomthetho bantu bakaNkulunkulu ukuba nginikele kanjalo ngidle iphasika bantu bakaNkulunkulu njengoba siyabulona iphasika kanjalo ngesabatheni sayo ukuba sinike ukuthi iphasika likaJehova uNkulunkulu noma kuvaliwe mangilungisile mina lapha ekhaya ngahlala ukuthi cha namhlanje ngiyazi ukuthi ukube kuvuliwe ngabe kunikwa kanjalo iphasika ngiphuze ngidle ngiphuze igazi likaKristu Jesu wale ngayo haleluya ngakho-ke basinika amazwi avela ezulwini besikhomba indlela ngoba bavela khona kanjalo kuNkulunkulu bantu bakaNkulunkulu bavela kuyena uJehova uJesu uNkulunkulu yena obathumileyo besuka khona le ezulwini bezositshela ukuthi sawuzakubuya kanjani ukholwa kukubekezela mvume izono zami ngikhuleka amahora ayishumi angikhuleki ngivuka noma ngikhuleka ngilala noma ngikhuleka mangithanda kunamahora ayishumi akhulekwayo khulekela umphefumulo wami umphefumulo omncane umphefumulo omkhulu umphefumulo bantu bakaNkulunkulu mkhulu kanjalo kungeke bantu bakaNkulunkulu uthathe kancane umphefumulo bayeke laba abavele bawukhiphe kalula kumuntu bengazi ukuthi umphefumulo uyinto enkulu yasetshenzelwa abantu bakaNkulunkulu sisebenzele imphefumulo yethu masigcina usuku lwesabatha ukuze sidle umbuso kaNkulunkulu ongunaphakade haleluya ngakho uJehova wabusisa usuku lwesikhombisa walenza lube ngcwele 12 hlonipha uyihlo nonyoko yebo ukuba izinsuku zakho zande ezweni akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho ungasahloniphi umzali wami ongizalayo nomama wami khulunywa ngeinsuku ukuthi ziyawuphela abantu bakaNkulunkulu ngoba angisahloniphi
angisazi imuntu emhlabeni wonke umuntu akayilutho lapha ngoba sengiphakeme kakhulu ukuphakama kanjani kulomhlaba ngoba engilindele ukuba angiphakamise uNkulunkulu ngosuku lokugcina ingelozi uMikaeli eyawuvula imisebenzi yami ngiqongelela imisebenzi yami ukuthi ma uMikaeli eyivula nenceku eyathi ngiyawufika umsusu umzali ngimesangweni nayo ibe namazwi ngoba kubonakala umthamo omkhulu wemisebenzi elungileyo yokuthi ngifanele umusa kaNkulunkulu njengokusho kwaPaul umpostoli wathi akuyukuba ngokwazi nangokuhlakanipha kepha siyawungena ngomumsa ngicelelwe umusa njengoba bengikhulekela abagcotshwa emhlabeni nemisebenzi yami nenceku kaNkulunkulu uma ingikhalela kuzwakale ngoba kuyabonakala imisebenzi yokulunga engiyenzileyo nengiyithweleyo engihamba nayo bantu baNkulunkulu siyasebenza kulelizwe sisebenzela umbuso ozayo umbuso ongapheliyo singala ukhathalela manje okwenyama sikhathalela okwamoya ngoba okwamoya kupheli okwenyama uyaphela kushona phansi konke kodwa okwamoya kushona le nemisebenzi yakhona elungileyo isabatha likaJehova siyahlonipha uNkulunkulu esimthandayo haleluya ungabulali akubulalwa nankemba noma ngabe usuhlelile ukuthi ngiyawubulala usibanibani namhlanje noma isibhamu noma ummese noma induku sewushumayeza ukuthi umyalo kaJehova uthi masingabulali noma ubulala ngomuthi noma ubulala ngolimi ukuthi ngizawumkhuluma ngimkhulume umuntu ngimkhulume okungeseyikho kulokhu ayikho ngimpende umuntu ngimpende ngimbeke amabala ngimbulale umuntu ephila umbhalo uyanqaba awukho umuntu onamandla okubulala abathandwa benkosi haleluya yebo ungaphindi ukuthi asingaphingi bantu baNkulunkulu wonke umuntu ongaphansi komthunzi lezi zone ezama37 umyalo uyakhuza uyaluleka abathandwa benkosi haleluya yebo ungebi noma ngabe kwabezizwe lapho usebenza khona ungoni webe noma ngabe usekhaya lakho ungoni webe bantu baNkulunkulu kuze kukhuzwe umyalo okholo ukuthi ungantshontshe isikhathi somlungu wakho noma salowo okuqashileyo bantu baNkulunkulu omunye weba aze ebe nokudla kwakhe abekelwe khona ngoba usewajwayela ukweba kanjalo kanti akazi ukuthi lo kudla kwakhe akwebayo yena utshela ukuthi unokwakhe okunye azokuthola uma ethi ngilambile kuthiwa ngithatha ukudla kwakho lapha ya kanti wena kade uqalile ukweba igazi alisavumi uweba umuntu aze ebe nemali yakhe kanjalo ngoba uthi uyibekile kanjalo azachathame kanjalo avula isikhwama kahle kancane kungathi khona umuntu ozomuso kanti eyakhe imali igazi nengqondo siyajwayela kanjalo ukweba bantu baNkulunkulu singaba amakholwa ebayo kanjalo umuntu antshontshe la ingena khona kuyakhalwa ukuthi hayi khona baphela abantu akungabi njalo thina esikholwayo asebi haleluya ungamfungela manga okhelene naye ungafunga manga nalo wakhelene naye ngisahlali kahle
ningomakhelwane alisangenelani, anisacelelani lutho, anisazwani. Kanjalo noma imfino ihamba izodlula uthango ingale igotshwe kuthiwa ibuye ize ngapha ngoba anikhulumisani nomakhelwane, bantu bancishane bangazwani. Ngisho imfino kaNkulunkulu abaphani laba bantu. Omunye akakwazi ukuba semnyango ma omunye ekhona emnyango, ma ivula umnyango ebona usibanibana vale, athi vala lapho ngoba unengwa umakhelwane wakhe. Khona aya kunjalo ngoba masingafunani uNkulunkulu uyosifuna kanjani yena? Bathandwa benkosi, masithandane, lisho njalo iculo lithi bantu thandanani. Haleluya. Kanjalo siyabonga bantu baNkulunkulu ngalolu suku namhlanje. Sikule nkonzo yokuhlonipha namhlanje sigcwalisa usuku kanjalo luka Thursday 28 kanjalo January. Bantu baNkulunkulu silihloniphe lolu suku lwanamhlanje, sisukume sonke lapho sikhona sihloniphe lolu suku lwanamhlanje. Amen. Bantu baNkulunkulu, sikule ndawo yokuthi usuku luka 28 January kanjalo lungolwenceku yethu eyafika ngalo emhlabeni. Ngakho namhlanje ngezimo zokucindezeleka ngoba sazi ukuthi izwa linyakazi, siyawubuye futhi kwenzeke kahle okufaneleyo lolu suku lwanamhlanje, ukuthi kwafika inceku yethu yazalwa. Inceku yethu namhlanje bantu bakaNkulunkulu kuhle futhi sithokozile, sijabulile kakhulu. Haleluya. Ngoba kwafika insizwa ivela ezulwini, inceku esikhuluma ngayo esebenze emva komholi wethu umqalisi ukhothame emhlabeni ngo-17 June 1959. Kwaku Wednesday ngosuku okuthiwa uLwesithathu, waze wafihlwa lapha kuleyo weekend elandelayo kanjalo ka-28 June 1959, usuku luqala lwesonto. Bantu baNkulunkulu, lensizwa-ke kwaba-ke nokudideka, abantu bethi awu uNkulunkulu kodwa akwenze njani? Nakho sihanjelwa umholi, kwadideka wonke umuntu. Nakuba isiprofeto sikhona sika 1920, kodwa abantu babemangaliswa nje ukuthi awu kwenze njani uNkulunkulu kwahlwe emini ilanga kanjalo libalele, baphelelwa nayithemba ukuthi kodwa siyokwenza njani ngoba nangumqalisi wethu usehambile. Ngakho-ke kodwa isiprofeto bantu baNkulunkulu sasimile sikhona esa profeta ngaye ngo-1920
inkomba ke zalokhu zikhona nje kumqalisi elokhu ekhona kusetshenzwa umsebenzi kaNkulunkulu manje noma ngabe kwenzeka ntoni kodwa umqalisi wayelokhu kanjalo emkhombe njalo noma ngabe kubambeke emdweni kodwa uma umqalisi semkhombile kanjalo avele ayikhiphe inkatho. Ngakho ke le minyaka yakhe namhlanje noma ephambi kaNkulunkulu ihlanganisa ikhulu leminyaka. Ngakho siyajabula ukuhlanganyela lolu suku olukhulu kangaka. Waqala esemncane usebenzela uNkulunkulu njengokusho kwakhe ethi yisebenzele lenkonzo kwasebusheni bami. Waphuma ivangeli eminyakeni engaphezulu kwe-16 umqalisi wamkhipha nomkhonzi umdletshe kuya emampondweni ayoshumayela njengoba naye usizwa incebe ikhuluma ukuthi lezo indawo zasemampondweni emzini wakoDimani useqalile useyasebenza. Ngakho besingeke sithule nje lolu suku ludlule lula lika-28 wabuye wahamba nomkhonzi Mlungwane Mlungwane oshumayela kamaphumulo amabandla wonke eshumayela kuze ukuthi ngo-1939 ke umqalisi egcoba bantu baNkulunkulu ikhundla sekuthiwa nayo incebe yethu ayigcotshwe sekukhuza umkhonzi khumbuzisa umkhonzi ucabashi ukuthi cha isiprofeto phela sathi uyoba inceku lagcwala ke lolo dumo kanjalo sebeka nje udumo phezu kwakhe kanjalo qalisi ke udumo lwakhe lwenceku kanjalo lwahlala kuyena njengoba ahamba amabandla abantu bakaNkulunkulu. Wahamba amabandla nakompangeni ehamba eshumayela ehamba nomkhonzi uNgcoko omdala kanjalo inceku ushumayela nakonongoma njengoba besilokhu sizwa ikhuluma ukuthi angivelanga nje ngaba inceku seqalile njalo isiqalile iyasebenza isebenzela lenkonzo bantu bakaNkulunkulu. Haleluya. Shumayela le nakonongoma indawo zonke kanjalo umqalisi wabuye wamthuma le eJohannesburg ukuba ivuke iJohannesburg. Wahamba yavuka eyoshumayela khona bantu bakaNkulunkulu eqinisa amabandla le eSprings kanjalo yaqhamuka nethembisa kwanyakaza ngeShipitoli yavuka bantu bakaNkulunkulu umsebenzi yakhe siyanqamulela nje ngoba kungekho sikhathi kuyokwedluleleke nje ithuba wayivusa bantu bakaNkulunkulu umqalisi ke obuye wathi ayikho akabe khona la manje emzinkonzo ngoba nayo umsebenzi kanjalo kwakhona imisebenzi lapha yamabhasi ukuthi ayikho akabe khona lapha kanjalo asebenze ayikho wavuka kanjalo lo imisebenzi yakhe njalo bantu bakaNkulunkulu esithi namhlanje lo 100 years awumncane mkhulu kakhulu ukuba ayivuse impela nemisebenzi abonakala kagcwaliseka isiprofeto kanjalo sakhuluma ngothuli lweyimoto kwagcwala umqalisi elokhu ekhona njalo bantu bakaNkulunkulu ukukhothama kwakhe nokudlula kwakhe kanjalo umqalisi emhlabeni ngo1959 lensizwa
yasebenza ngoba imake manje ishumayela iqala ithabatha lo msebenzi kaNkulunkulu ukuba uqalwe ke manje amalunga akhumbuzise iprofeto sika 1920 isiprofeto kanjalo ukuthi yozalwa kanjalo umntwana oyoba ingceku oyoqhuba umsebenzi kaNkulunkulu. Haleluya. Le ensizwa bantu baNkulunkulu ingceku yethu kanjalo amalunga hlabelela iculo lithi jabula mholi jabula nceke kanjalo njengoba sikhulekela ngalo lihlanganisa konke jabula nceke jabula nceke jabula jabula nceke jabula nceke jabula jabula kanjalo yama lensizwa kwabonakala ukuthi hayi iyangena manje bantu baNkulunkulu yabamba kanjalo ibandla njengoba October 5 kumhlangano kanjalo wentsha lo mhlangano ufica umhlangano kaMarch kanjalo kube usuku lukaMay 9 uNkulunkulu wakhuluma naye umqalisi kube lukaJune 17 kanjalo uNkulunkulu ekhumbule ibandla lonke liphiwe umoya engcwele ama-60. Haleluya. Ngakho ke sekuyoze kubhubha umhlaba kugcinwa ke lemhlangano uMay 9 uKhisimusi wethu kanjalo uyasebenza umuntu kaNkulunkulu imisebenzi yakhe emkhulu le esiphakamisayo phambi kwaJehova ukuthi ingceku ikhona iyaphila ngokukamoya yathi angiyikufa ngiyoba ingelosi enkulu. Haleluya. Usebenzile hlangano oqala ka1960 bantu bonke kanjalo bagijimela emzinkozo ukuthi sawuzwa amazwi okuphila beyobona ingceku emva komqalisi bantu baNkulunkulu yashumayela yayibamba kanjalo yayibamba lensizwa enkulu yayikhwebula impela babona abantu ukuthi ayikhona kanjalo lo mhlangano kaMarch mhla ka2 1960 uvula lo mhlangano ngamandla amakhulu kwezwakala ukuthi ayikhona ikhona lensizwa bantu baNkulunkulu manje na lo ndawo elapha emzinkozo ithi angimelanga kule ndawo ithi ngimi ngokuhlela kwezingilosi zikaNkulunkulu ezulwini ithi kudinga ukuba ingilosi ikhombe ngempela ngoba manje kukhona abanyakazisayo kanjalo wayambamba ingilosi kulo ndawo ngamandla amakhulu kanjalo lensizwa isho njalo uJehova uNkulunkulu ithi ngihlezi lesi sihlalo ngokuhlela kwezingilosi nangokuthanda kwezingilosi ungesikhona ukuthi imisile bantu bakaNkulunkulu umola kamiswa abantu imiswe uJehova uNkulunkulu. Sithi siyabonga nceba kaNkulunkulu ngoba imisebenzi yakho yonke le kanjalo yaqhubeka lensizwe kuseni lapho inceku manje ibambile lensizwa kanjalo ushisa phansi kanjalo yathi basume bonke abashiwe umqalisi beshiwe umzali bengenamoya kanjalo ngoba manje sekufuneka ibonakalise sekufuneka manje
ingilosi zikhombe ngempela bonke abantu abezemhlanganweni ka-1960 baNkulunkulu ibambile kanjalo bantu baNkulunkulu uyadlala wena sibanjwe kanjalo uyinwele ziyahlehla kanjalo sibanjwe kanjalo umqokozo omde onebala ekhanda kwabakubo wayibamba impela kanjalo mayisho njalo tholakala isibalo esiningi kanjalo babengenawo umoya engcwele 287 sibonakaliso sikaJehova uNkulunkulu behlelo umoya labo bantu kanjalo uNkulunkulu emkhomba ukuthi uJehova uNkulunkulu kanjalo umthumile ummisile leyo ndawo bekungapheli emlonyeni sukuma usho ukuthi bangake abathola umoya mhla ihlala esihlalweni sobunceku esinikwe uNkulunkulu engasinikwanga abantu engakhethwanga abantu wakhethwa uJehova ezulwini haleluya yaqhubeka lensizwa khulekela ibonakaliso zikhona kuze kube namhlanje eyiningi kakhulu yasebenza ngamawala amakhulu avuka namabhasi noma lalilinye ayashaya abo 17 kanjalo isebenza yakhela inkonzo ama-ofisi lawo yawaqinisa faka o-telephone kanjalo izincinga faka ama-extension kanjalo ukuba wonke lama-ofisi asebenze abe nazo izincingo ugesi owafikayo mhlawumbe kanjalo umqalisi ehamba abantu baNkulunkulu ngishilo ngathi sikha nje phezulu lo muzi kaNkulunkulu uyakhanya nomakhelwane bathola wabuyisa namanzi ahlanzekileyo esiwaphuzayo bantu baNkulunkulu waqhubha imfundo ukuba makufundwe bantu baNkulunkulu njengoba isikole siqale lapha eJerusalem umqalisi naye ebeke izingane ukuthi akufunde wanikela ngehhovisi lakhe kanjalo yaqhubha lensizwa bantu baNkulunkulu uyabheka abagcotshwa ngendlela yonke kanjalo ebabheke ngayo amaculo lawo nje obesho njalo uthi amaculo abemaningi lapha ya esiphofu kanjalo ubhalo omkhosikoza bantu baNkulunkulu yabona hayi lamaculo akaprintwe kahle aqoqeke kahle nencasiselo nemkhumbuzo nayo imisebenzi yakhe bantu baNkulunkulu namabroach amahle njengoba siwabona kanjalo ngo-67 yenza umgubho omkhulu iminyaka yamashumi amahlanu njengoba kujabulani nabantu iminyaka yamashumi amahlanu saba nenhlanhla kulo mgubho kanjalo saba nengonyama kanjalo uSolomon kaDinuzulu wayekhona ukuhlonipha lowo mcimbi omkhulu kakhulu iminyaka amashumi amahlanu 50 years kanjalo bantu baNkulunkulu kwabonakala ukuthi nemculo kanjalo kuyaqalwa manje kuyaculwa wawumkhulu kakhulu umculo owawukhona nje obukhona namhlanje uphakeme liyakhiwa ibandla uqhubeka lapho egcine khona kanjalo umqalisi yaqhubeka lensizwe yayisebenzela kanjalo inkonzo nezitifiketi zokubhabhatiswa yonke into bantu baNkulunkulu kanjalo yasakhela ubudlelwane bantu baNkulunkulu namazwe asakheleyo inkonzo yawela yakoswazini njengoba mfokamkhatshwa njengoba yayibika inkonzo khona yezwa inkonzo kanjalo wayangena kwelamaswati khona namhlanje sazi sale
eMozambique bantu baNkulunkulu ikhona inkonzo le kanjalo eMozambique kanjalo ngisho naphesheya kwezilwandle ihambile incebo yethu njengoba abakhonzi belandela nje kanjalo ngo-2017 iGreece yaya iItaly noka-Israel iGermany nase-England kanjalo yasakhela udumo olukhulu namabhasi yaqhubeka yonke imisebenzi kwaze kwagcina-ke se-53 kanjalo la mabhasi ezolimo ukuthi makulinywe yaphakamisa izinga ukuthi mawusetshenzwe kulinywe yaphakamisa ezemfundo kunabantwana kanjalo ababalwayo kanjalo eyabafundisayo nje imfundo kanjalo ephakeme khona ne-boarding house eyayikhona lapha emzinkonzo bantu baNkulunkulu imisebenzi yenceku mikhulu kakhulu namhlanje usuku olukhulu sigubha 100 years afikayo esisebenzela abathandwa benkosi haleluya nceku yethu njengoba sazi ukuthi isitimela sinqamula lapha emzinkonzo yacela isiteshi sikhona isiteshi siyasibona emzinkonzo mayikhuluma qobolwayo ithi cha umsebenzi kaMzali umqalisi le kanjalo bafika belumbi kanjalo benza inhlolo khona benza bahlola indawo ukuba baze basho ukuthi uzosiqamba ngokuthini qanje ukuthi ikwathandaza njoba sikhona namhlanje kuthiwa ikwathandaza ngoba kuyathandazwa kulomuzi oyingcwele manje wabuye yanwela lo muzi esafika kuona bantu baNkulunkulu kuhlushekwa kulokwazi kwale kwamaphumulo okubhekwe eFesu koSiphofu kanjalo kuze kuyofika kwemzumbe kuwelwa kuze kuyofungenwa eJerusalema kudlule kuyiwe eXhobhe entandaneni kuze kufikwe lapha kwathela kanjalo lapha elokushini elingenhla bantu baNkulunkulu kufunwa lo muzi watholakala kanjalo kwabuye kwabonakala ukuthi umbuso usufuna ukususa inkonzo lapha hayi khona lensizwa yasukuma yama ngenyawo umsebenzi yakhe bantu baNkulunkulu uthando lwenkonzo lonke lolu akhela thina bantu baNkulunkulu nemfundo le wayakhela thina nabantwana bethu kwathi manyuke ayendlini zombuso ePitoli khuluma nenhloko yombuso womhlaba uMr Potter kanjalo kwabonakala ukuthi lensizwa ayidlali ngempela imele uJehova uNkulunkulu singeke siye ukuyiphakamisa noma ilele yathi angikulala angikufa yovuka namahlaba ngakho ke waduma ligoba uphondo lombuso wawulomhlaba wama umbuso kanjalo wasezulwini namhlanje sisekhona sikhona isakhiwo esikhulu sendlu kaNkulunkulu imisebenzi yenceku yethu bantu baNkulunkulu yabuye yaqalisa yakha amathempeli yaqala ngenkosana kwaMashuti 5-6 kanjalo lavulwa lapho ngo-1967 bantu baNkulunkulu yaqanjwa le ndawo yaqanjwa le mission ukuthiwa isikhululwe ngoba kukhululwe isizwe esimnyama bantu baNkulunkulu isizwe esipisholo sikhululiwe yaqanjwa le mission iqanjwe ngalokho ukuba sikhululwe
isizwe simnyama sikhululwe ngokufika kukaMoya oyingcwele ngoMeyi 9, 1916. Haleluya. Qhubekile nemsebenzi ngokwehla kwaMoya oyingcwele embozamo akhiweke amathempeli endaweni zonke bathandwa benkosi. Akukho lapho esingathi awekho khona kusuka komthatha iBhizana leko Potchefstroom akhona amathempeli uMashu akhona amathempeli uThongathi Ndwedwe akhona umsebenzi yakhe njalo bantu baNkulunkulu umsebenzi yenceku yethu khuphuke njalo oStenga Maphumulo makhona amathempeli koMandeni khona ithempeli koShowe koMpangeni koMtuba koNongoma kwaVuma kanjalo sikhona izindlu zokukhonza koNgwanaso uzikofika kwelamaswazi Clement emzinkonzo kunenhlokohlelo enkulu kanjalo khona leko Peter Marisburg eMabovini khona amathempeli eMnambithi kudlule kuJohannesburg iPitoli Bushbuckridge kanjalo noVenda isizinkonzo yongena naseZimbabwe uqobo bantu baNkulunkulu nakoMozambique azikhona izindlu imisebenzi yakhe esimkhumbula ngayo ukhulu ekhathalele ibandla kwakhathalela kakhulu nezemfundo njengoba besikhona isikole ivele ikhona iPeaceville wabuye wacela umnyango ukuthi asithole isecondary junior kanjalo isecondary ikhona ePeaceville kanjalo primary bese kuba khona ithandaza nayo high school ubhekelela njalo inkonzo kaNkulunkulu kuba ingaye emva iye phambili ngakho ke sithokozela kakhulu lolu suku lwanamhlanje lukhulu bantu baNkulunkulu esibujabulelayo ngoba nezizwe ikhona ebizwe ngomoya oyingcwele ukuba zizophuza ubisi bantu baNkulunkulu ubisi lemndeni amashangana amaJobe amanyimbane akhona khona le embusweni wase Mozambique ngoba lensizwa iye yalunguza le kanjalo kwela ivele ngekhanda eZambezi yabuya nawo amanyimbane njengoba yahambe ngo-71 yayofika le bantu baNkulunkulu enyimbani engakhathaleli okwakhe ekhathalela okuka Jehova zingenile izizwe nabakhonzi bewela beyoshumayela phansi komzima phansi komunye umbuso le eMozambique sithokoza kakhulu ngalolu suku inceku yethu bantu baNkulunkulu emhlabeni wonke umbuso esenzele wona kuze kube abagcotshwa amalunga khona ibandla lonke elikhona abantu baNkulunkulu nomama wezizwe ekhuleka esikhulekela sikubonga kakhulu lolu suku lwanamhlanje esigcwalisayo belingo-28 ukuba uJehova uNkulunkulu inceku yakhe ime njalo njengoba yathi yona yovuka kanjalo noma kuthiwa ngilele ngiyovuka ngikhahlele impela ngoba yayisho ukuthi sikhona insizwa zayo eziyawushaya ugubhu zikhona ezweni lonke bantu baNkulunkulu ziyashumayela ngoba
inganawo kuphela lenkonzo bantu baNkulunkulu. Ngakho ke siyibongela incebo yethu indumandumane edumele ezweni lonke, umnyombo omhle ongahlalwa ilutho nokuhlalayo kuyaziwela impondo ezimbili, lubheke ezulwini olunye lubheke entuthukweni, indlondle phakeme njengamafu phezu kwentaba zokhahlamba, inyatha emnyama kamshazi nomahlobo, indumandumane edumele ezweni lonke, iyawodumela kwalabavenda, edumela kwelaMashangane, edumela kwelamaJobi, edumela kwelamaswazi, edumela kwelamaXhosa. Akukho lapho ungafikanga khona mtaka Mshazi, umlungiso kanandaba nokubonga ethi bosala bengikhumbula uma sengikhotheme, sikhumbula ngezenzo zakho mtaka Mahlobo, sikhumbula ngothando lwakho mtaka Mahlobo, ume njalo Mshazi usikhulekele lapho ukhona. Ngakho ke sikuthanda noma ungasekho, ngoba siyazi ukuthi wathi uyoba ingilosi enhle. Umakhwebula lo othatha indiza undaba noyizwa ngaye, uma esebuya umanyonkelo onyonkele ngesweni banzi, wabuya naye ingungumbane emashobabovu ayiqamba igama uthi Nkosi busisa, amen. Ngakho ke siyabonga abahlobo omkhulu, kume njalo umzizima omehlo anjengenkalankala, uthebuka phambili bebuka nasemva. Abantu baNkulunkulu siyakhumbula mphathi wendaba zevangeli ezilungileyo. Ngakho ke uthando lwakho lume njalo Mshazi, ume njalo Mahlobo. Imfundiso yakho siyigcina njalo, noma kusebusuku noma kusemini, ukhule njalo, ume njalo Mshazi, Mahlobo omkhulu. Amen, amen, amen. Yebo, siyabonga ke bantu baNkulunkulu, sesiqedile okwanamhlanje. Siyazi imisebenzi yonke, sesiyabuya manje sesibheke emzinkonzo emakhaya. uJehova uNkulunkulu siphelelise yonke ke imisebenzi, siyakhuleka uJehova uNkulunkulu. Baba onamandla, siyabonga Nkosi lenkonzo siphe yona namhlanje, lothando lwakho Baba oluvela kwena ezulwini. Nkosi yokuphila, sigcine njalo esandleni sikaMoya Engcwele. uNkulunkulu wena wanqoba ithuna ngokuvuka kwabafileyo, philisa abantu bakho ezindaweni zonke. Ukufa babophumileyo emhlabeni, ingilosi yomholi nengilosi yenceku, mayisinqobele ukufa, isigcine phansi kwesandla sakho. Nabantu bakho bonke baphile Nkosi yami Baba ngelakho izwi, nangawakho amandla avela kwezulwini nguKristu Jesu umsindisi, umahluli mawuzona phakade. Amen. Baba wethu sizimali hlonishwe Nkosi dani emhlabeni, siphe thethanele njengoba bani machathi ungase kodwa sisigoba Nkosi namandla Nkosi Nkosi. Amen. Soy sabatango, sunam shoy sabatango, sunam shoy sabatango, sinam shoy sabatango, si sabatarabangwe, le sabatarabangwe, le sabatarabangwe, le sabatarabangwe. Lefula ingubo yamaphi,
Vula ingubo yamakhi. Vula ingubo yamakhi. Vula ingubo yamakhi. Amen. 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 Kumqalisi kaNofa Indlala kaSomjiza kaMbhekane kaThithi kaSilwane kwembeshe kaSomjiza insizwa enendlela ekhanda isilwane esingenakhanda esakhishwa uganaganda kaMdletshe emgodini hlahlandlela ezikukhanyeni abanye beyihlahla ezekufeni ngumbani abathe bayihlanganisela abasoli basala emumeni mahlobo shazi siyabonga kakhulu size kumqali unceku yenkonzo indumandumane edume ezweni lonke umnyuvu omnyama odume ngezenzo ezinhle kwabamnyama wayebawuduma nakwabezizwe insingizo emnyama kaMahlobo sabelo yabizwa izizwe nemindeni makhwebula lo uye wakhwela indiza undaba noyizwa ngayo mayisebuya phesheya umthunzi wokuphumula abohlanga kanti nabezizwe sebekhosele umnyuvu umhle ungahlalwa yilutho abezizwe umqokozo umuntu nebala ekhanda kwaba kubo inyathe emnyama kaMshazi noMahlobo wozani nonke emthunzini nizophumula insengakwazi emnyama otholelayo kalaziwa umnyomvo omhle ongahlelwela uthoni yokuhlala uyashubilika uyimpondo embili olunye libheke ezulwini olubheke emposhini umlungiswa nganandaba nokubonga ukuthi bowusala bengonga amaselikhotheme siyabonga Mshazi Mahlobo
Kesane umqayisi eshada 1920 eshada ngivangela umsweni manga leso sikhathi umuntu ngwele makosasana mabili eshada manje ushobana kodwa bengwele umuntu hayi umntwana lo makhoto ungena ngalamasana uyawuzibula ngendodana emva kwakho yoba yini ungasasekho wena emhlabeni akusobuye uphinde kuleli bandla kukhona umuholi emva kwakho haleluya